маҳмадшариф 2 соли ахир дар сохтмонҳо кор мекунад, аммо то он замон дар кумитаи ҳолатҳои фавқулода наҷотдиҳанда буд. зимистони серборичи соли 2016 маҳмадшариф дар минтақаи майхураи шоҳрои Душанбе Чаноқ зери зарбаи тарма афтод, ки ӯро тақрибан 800 метр ба поёни дара бурд. ӯ тақрибан пас аз 6 соати гирудор ба таври мӯъҷиза аз зери тарма берун шуда мустақилона то нисфи роҳ боло баромад ва баъдан садояшро шунида наҷоташ доданд. вақт мондагӣ будам, телефонам бака ҳамақа вақт бояд трактор кушояд. рафтам ки ҳолам накушод, азм камакак мондагӣ. Ҳава кушод, тарма омад. Тракторам гузашт, поён омад. Уҷа фақат таксисто буданд, 3 кас, ман. Баъд ҳамин зада гири бурд поён, ҳамин 800 метр, 1 километр аст. Гири бурд. Не ки ҳуш нарафтам. Як бор як сус шуд. Хиёл кардам ки истода, мен ҷун бидам ки не намешавад. Чизе омад, ҳамин сарам ба зад, ба фикрам ҳамун кам аз тахта пахтавош буд, омад зад, ҳамун сар кафидагиш ҳамин ҳисоби аввал шуд. Ва дига бо бурдам, вақти зиёдам нагузаштааст. 15-20 секунд вақт гузаштагӣ. пас аз наҷот ёфтан муҳаммадшарифи захмиро натавонистанд 3 рӯз аз минтақаи майхура ба кадом як бемористон интиқол диҳанд. аммо 3 ронандае ки муҳаммадшариф барои наҷоташон омода буд, зери тарма монда ҳалок шуданд. пас аз табобати тӯлонӣ муҳаммадшариф кори наҷотдиҳиро дар кумитаи ҳолатҳои изтирорӣ то соли 2019 идома дод. баъдан бо сабаби саломатӣ кор дар ин ниҳодро хотима дод. کاری نجاتدهندگان ریاست جستجو و نجاتدهی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان همین گونه شروع می شود. حادثه هایی که نجاتدهندگان را برای کمک دعوت می کنند وابسته به فصل های سال مختلف است. مراجعت شهروندان اساساً در وابسته به فصل سال، اگر در زمستان باشد حادثه ترمافرویی، لغزش برف، و تابستان باشد موسم هوابازی بسیار غرق شده به قید گرفته می شود و در این حالت مراجعت بسیار می شود. یک خیلی حادثه میشن که در درون ماشین رست می شوند. ما تجهیزات های مخصوص نجاتی داریم که با واسطه همون شهروندان یا مسافران را از ماشین ها یا نقلیات ها برآورده، اگر وابسته به حالت جرا با بالنیسه یا با جای درکاری انتقال میدیم. در ریاست جستجو و نجاتدهی کمیته حالتهای فوق‌العاده 3 گروهی عبارت از 7 نفری نجاتدهندگان همیشه در حالت آماده باش قرار دارند. تنها همین گروه ها در طول یک ماه 15-20 دعوت برای نجاتدهی دریافت می کنند و به کمک می شتابند. چون این گروه های نجاتدهی در مرکز ولایت و شهرهای کلان کشور نیز فعالند. دسته مخصوص زودعمل نجاتدهی کمیته حالتهای فوق‌العاده در شهر دوشنبه سال 2010 تأسیس شده، حالا با 4 ماشین، 2 موتورسیکل و فناوری‌های معاصر نجاتدهی در حالتهای اضطراری تامین است. یک تا ماشین برای گذراندن کارهای غواصی، 2 ماشین دیگر برای بردن کارهای تکنیکی و کوهی. ما به نزدیکی 2 تا موتورسیکل از جمهوری چین و ما همچون تحفه یاردن بشردوستانه داخل شد که ما این را اساساً حاضر شرایط شهر بسیار وضعیت است، تنبشایی ماشین ها بسیار است. ما در حالتایی که مثال ما نمیتونیم با ماشینی کلان رفتن، با همین موتورسیکل رفتن همونجا حادثه را از نظر میگذارونیم. بعد چیزی در کار باشد برای تیزتر اجرا کردن این کارهای نجاتدهی در همین حالت شهری که وضع تنبشایی بسیار است، ما این موتورسیکل را کار میفرماییم.
наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои изтирорӣ асосан аз он шикоят доранд ки аз як сӯ тамбашавӣ, аз сӯи дигар роҳ надодани ронандагон бо мошини изтирорӣ баъзан вақт боиси таъхир дар корҳои наҷотдиҳиашон мешавад. махсусан дар фасли сармо ки мавсими афзоиши сӯхторҳо аст ва ё зери об мондани манзилҳо ва афтидани дарахтон аз серборишӣ кори наҷотдиҳандагон хеле меафзояд. наҷотдиҳандагон дар ҳама ҳолат ҷони худро ба хатар гузошта дигаронро наҷот медиҳанд. ҳам хеле ҳодисае шудагӣ буд ки 8 нафарамон наҷот дидем. дар як байни об мақсад рус монда буданд ки уже ҳамун сел қариб монд ки ҳамонро мебурд. мақсад вақте бандамон кашида рафтем пеши оно наҷот додем. баргаштанда ман мақсад худамро об бурд. аз он вақте ки ман баромадам дар танам форма набуд. мақсад як ҳамун қисми ҳамун чизи худам буд ки мақсад ҳолати ногувор буд. мақсад занҳои наҷотдиҳанда низ дар гурӯҳи зудамали наҷотдиҳандаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар шаҳри Душанбе фаъоланд ки дар амалиётҳои наҷотдиҳӣ баробари мардҳо ширкат мекунанд. мешавад ки ҳолатҳои фавқулоддае ки садамаи нақлиётӣ мешавад, мисол ё ки ғарқшавӣ мешавад, аз даруни об одамро мебароранд ва ба вай нафаси сунъӣ дар кор мешавад додан, нафаси сунъӣ маҳси дил кардан дар кор мешавад. мо ҳамин ҳолатҳо мисол метавонем ёрии аввалини худро расонем. наталия аристова сокини 53-солаи шаҳри Душанбе ихтиёрии кӯмак ба ҷонварон аст ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ гурӯҳи имдодрасонӣ ба ҳайвонотро дорад. ӯ барои наҷоти ҷони ҷонварон 5 дафъа аз хадамоти наҷотдиҳандагони дастаи махсуси зудамали кумитаи ҳолатҳои фавқулодда истифода кардааст. ӯ аз наҷоти саге қисса мекунад ки дар қубури зеризаминӣ афтода ва чанд рӯз он ҷо банд мондааст. ман ба кумитаи ҳолатҳои фавқулодда занг задам. онҳо даъвати маро пазируфта зуд ба ҷои ҳодиса ба қубури зеризаминӣ фаромаданд ва он сагро пайдо карданд. саг хеле лоғар шуда буд, гурусна ва бадқаҳр буд. наҷотдиҳандагон сагро аз як тараф ба тарафи дигар пеш карданд ки тақрибан 1 километр дар зеризамин буд. баъдан боздошт карда наҷот доданд. наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании Тоҷикистон дар соли гузаштаи 2020 ба 781 даъвати ҳолати изтирорӣ ҳозир шуданд ки дар қиёс ба як соли пеш ҳудуди 20% бештар будааст. бештар аз ҳама даъват ба кушодани дарҳои оҳанини манзилҳо, ҷустуҷӯи одамони ғарқ шуда аз об, берун кардани одамон ҳангоми садамаҳо, бартарафсозии оқибати тарма, ярч ва селхезӣ, инчунин наҷотдиҳӣ аз сӯхтор ва берун кашидани одамон аз дохили лифтҳо будааст.